Really, bana ba modimo a re bile mo di Bible tsa rena lengwalo ke la Johane, John chapter 11. Then this is our last service before the Easter arena, amen. So we are praying for the Easter services. Let's continue in prayer. Together as a church. There's been so many changes, especially how Karapicha said, I can come more brother Makafu. What's the problem? From a distance, then we rapid is how much I can really change whatever chapel is being answered. Amen. So, baby, this Nyagala Jarna Feda, or going to Tapirisha, or Banavamudimu, or this place. Amen. So, Kiaduma Banavamudimu, we are still faithful in that because Mudimu Nagaridra Kamuhao, Skarajorna leaders, leader Motuana, Inovamut. Amen. But Kijar, the greatest of all leaders, Kimudimugasri. So, if we can just trust in him, all the sermons, all the singing, all the attendance, everything. There are things still regarding the most civil but if you don't pray about those things, amen. So we will just be faithful in prayer. John 11, verse 5 to verse 10. Ya le ha pula hore Lazaro wa ba a fetša matšatši a mabedi a lefelo fao a bego a le gona ya ba bona a boletšego le barutwa ba gagwe a re boeleng re ye nageng ya Juda. Barutwa ba bolela le yena ba re, moruti Bajuda ba sa tšo nyaka go thuma ka maatla gomme wa buša o boela gona kua. Jesu a fetola a re, letšatši ga le na nako tše 12. Ge motho a sepela mosegare a ka se ke a kgopša ka gobane o bona seetša sa lefase fela ge motho a sepela bošego o a kgopša ka ge go se seetša go yena. Amen. Re a leboga bana ba modimo re ka tšea madulo a rena. Amen. Amen. So, lekinana re ka bolela ka molaetša o sa fedishing pelo fa ke lebella something yana se senyano ke 5 be ke no re bolela bana ba modimo ka molaetša wa go no fana matla especially ka ke marabeke ke no bolela ka recognizing your day and the hour go tseba letšatši la gago le ura. Amen. So kare mo re balang gona le akwa Jesu Kriste o ba botša gore letšatši le na le 12 hours. Amen. Ke letšatši mara ka mara le yona le na le di segmentilwe le ripilwe ka dikgaokgao tša nako. Amen. Now ke dilo tša tlhago tšeo but re a tseba dilo tša tlhago di tshwantšha dilo tša semoya bale be ke no re bolele kudu ka go tseba letšatši le o phela mo go yona le iri yeo leng ka mara yona ka ra letšatši le o phela mo go lona. Now go ne gore bana ba modimo motlho mongwe re kgone go ikwešiša letšatši le lengwe le lengwe le na le ditiragalo tša lona goba go na le taba o kry go na le taba e sweng di direga ka letšatši le le itseng but ntho a e no tswelela o kry šetse e feleletše letšatši se sa thoma. Go na le dikgato ura ka ura go na le di-developments go na le ditšwelopele tše di tšweletšang that great thing ya letšatši leo. Le ge le bolela mo tlhago mara o tseba gore Bibele e bolela gore matšatšing a morwa wa motho go tlo tshwana le matšatšing a nena o khuša go na le letšatši mara bolela mo semoyeng gore go na le a dispensation ya nako go na le nako ye modimo a ya bang a ke re a tseo modimo o bala nako jale rena ge re bala nako re bala ka matšatši a tlhago ge letšatši the sun sun le tlhaba le subela mo rena ke letšatši mara Bibele e re mo modimo 1,000 years ya batho ile kana le letšatši la modimo. So modimo o na le ntho ya bitšwa ke letšatši o tshwana le letšatši le leso
bebele e re le ka letšatši le morwa motho a tlo o tuliwa ka lona go tlo ba jwale so go ne le dilo tse di bitswa ke letšatši mara ka mo semoye bale ka ra se se bitswa ke letšatši re kola gantši re botswa ka molaetša wa recognizing your day and its message gore letšatši le o phela go lona go na le molaetša o modimo a o fileng gore o dumelwe go tshwana le metlha ya Noa go be go na le molaetša wa metlha ya Noa wa go phološa batho ba tsene ka marekeng mara a se batho ba no thoma ka go tsena ka marekeng go na le ditiragalo tse di be di iša go tsena ka mara a reka then a ke no re motlhago motlho mongwe ke letšatši la lenyalo go tswa date ba letšatši le ke letšatši la lenyalo now the whole letšatši le bitswa ke letšatši la lenyalo mara a re no thoma ka go ba letšatši la lenyalo go na le ditiragalo tše di dirago letšatši leo e be letšatši la lenyalo le le feleletšeng motlho mongwe sa mathomo mo lenyalo le go tshwarelwa gona ke venue ke hall or ke anything lefelo le se di bulwe pele mara ka mogwana la letšatši la lenyalo le thomile bangwe ba tloga ko gae ka masa bangwe ba dirang bangwe ba pompa mabidi bangwe ba mara ke letšatši la lenyalo madilo tšeo ka moka tsona ura ka ura go na le ditiragalo tša yona then ge ba fitlha batho ba fitlha ko venue ya lenyalo ba amogelwa ke baeng ba fitlhile ke letšatši la lenyalo mara a e se tšo bone banyadi batho go na le dilo tše di diragalang tše di bopa letšatši leo ba amogelwa ba fiwa madulo go ya ka di-invitation lapa la ga mang tafola e tseng ke ya ga mang then moragonyana tšeo di a feta go tla program director o tshwere program mone o betla re a thoma ke letšatši la lenyalo but ura ye nngwe le ye nngwe e na le ditiragalo tša yona ka mara letšatši le lenyalo then mola moragonyana ba opela morago tswelela banyadi dilo di a tšhentšha things are unfolding in the same day go tswelela monyadi le monyadiwa ba matšha mola then ba go nyaka go bogela monyadi le monyadiwa ke chance ya bona ya go bogela then o ka se tle ka nako ya mantši wa expecta go tlo bona ditiragalo tša go seng because nako yeo ya lotse o e fetile amen so jwale le jwale go tlhela ge o nyadišiwa ba re ditlhatsi di tswelele letšatši le a tswelela go ba le di-lunch go ba le di-photo session ntho eo ka mokana e bitswa ke letšatši la lenyalo jwale ge le itliša ka mo semoyerere go na le letšatši goba go na le mehla ya bofelo now a e no ba selo sa go no tlala ba ke mehla ya bofelo o kgwetse le gore dilo tlo le dira hapasatly go na le step by step se se dirago letšatši le unfold ge letšatši le phurulwa mehla ya bofelo e phurula gole go na le ditiragalo tse di bontšha gore re tla mo kae ga letšatši modimo a khutša lephonofatše jwale jesu kreste mo o le ka go bolela le bona fa go bala mo mangwalo o bolela gore go botlhokwa kudu gore motho a tsebe gore go phela mo nako e feng ka ra letšatši gore a kgone go šomiša diiri tša gage ka botlhale ka re ge o sa tsebe gore ke nako ma ya letšatši a o tsebe gore na o šaletše ke nako e kaka goba ditiragalo tše modimo a di expecta ka re bebele ntho e nngwe le nngwe e na le nako ya yona so ge go tlile mehla ya bofelo go na le dilo tše di a direga go na le nako mo le gore mehla ya bofelo go be go na le moprofeta and o ka se expect anything ntle le moprofeta mara ge moprofeta a fetša go tloga mehla ya bofelo a se e fete re sa le mo mehleng ya bofelo batho ge a tsamaile ditiragalo tše modimo a di expectang ke eng and go na le the first 10 years ya dilo tše di diragala ge moprofeta a tsamaile go na le the next 20 years the next 30 years jale mo re leng gona ka ra mehla ya bofelo go na dilo tše modimo a di lebeletšeng gore e be ditiragalo tše di diragale ka mara a phuthego tše e le gore modimo ge batho ba sa tsebe nako e ba phela mo yone o kry-a ba bangwe ba sa emetse gore nkebe brother Branham malemo wish ya gago e ka se ke a ba ya direga ngwanešo go tshwana le ge motho a etla mo lenyalong ka 3 a ro ka nkebe le gona banyadi ba tsena jale wo wa lora ka re eo nako e fetile se a ka no khalela mo sona ke what has to happen then jale a se re phele mo nako ya moprofeta and a se re mise selo ka re dilo tše sentse re di tsebe tše di nyaka nako ya rena di be di sa nyake brother Branham maro a be fa di be di nyaka gore di be ka mara di-tape gore re tle re ntšhe ka mara di-tape re ntšhe ka mara di-spoken word re tswele pele ka se moprofeta wa rena a se boletšeng la ipitša bona ba modimo so mo ke no re bolele ka our day and the hour e re phela mo go yona now jesu kriste o re a bolela mo o re a letšatši ga lena diura tše 12 o bolela ka the daytime a ke re bjale ka sekgowa ntho e ba bitša ke letšatši go na le a day go na le a day ba le gore a day ka mara letšatši ka mo go na le dilo letšatši botsebotse be ke nyaka lengwalo le lengwe le re ka ntšha ga botse go batho ba kgone go kwešiša letšatši le na le 12 hours ya se se bitswa ke daytime gore ke nako ya mosegare then go na le 12 hours ya se se bitswa ke bošego night time amen jwale jesu kriste wa bontšha gore ka ra letšatši le le tee go na le di-contrast tše
go na le se se bitswang ke daytime go na le night time go tshwana le go lwa no e sa le letšatši la bobedi mara ke mo bošego bja letšatši la bobedi go na le mo ene le mosegare wa letšatši la bobedi. So now Jesu Kriste o bolela le bona ge re bala tiragalo ya lengwalo le Jesu Kriste o ba le go atla molaetša wa re Lazarus o tlhokagetse. Jwa Jesu Kriste o ne re ga kwa molaetša wa fela tswela pele ka tsena a di dira go fitlhela ge a fitlha mola a ema jwale ba botse gore ke nako a re boele morago go Judia. Jwale ga re boele go morago go Judia barutwana ba mo eletša ba re morena go Judia kwa o ska le bala o tswile ka lebelo go kitimisiwa banna ba nyaka go tshwara ba nyaka go bolaya bale ko wena o ka ba re botsa re boela morago go Judia na. Jwale Jesu Kriste ga ba araba a re letšatši le na le 12 hours ya daytime. Jwale mang le mang a tsamaya mo seetšeng ga a tlo ba le problem because mo batho ba le go ka bona ne ba itse gore Jesu Kriste ga ka bona go Judiwa o swariwa a bolaiwa mara go ka record go ka calendar ya modimo Jesu Kriste ba tseba gore a se e ba uza ya gore a ka bolawa so o se ntwe ka motlhalela ga ka bola morago go Judiwa. Jwale go se go ba se ka fasa ga botšhušetši o ba ka gona go boela go Judia a ba bolela gore ke boela gape go Judia go dira ntho go ne le dilo tše di bonagala ka re di ka tliša something mara a se gona selo seo because a se e ba ura dilo a di no dira ka botsona. Jesu Kriste ka o tseba gore his hour was not yet come a re re boele morago a tseba re ye a se hour ya go bolawa ye ke hour ya go tsoša Lazarus a kry bona. Jwale ge o tsamaya ka ra mo metlha ya gago a kere le nna re a tseba go ne le nako mo le re efangedi e tlo stopiwa ke re le botsa gantši ka yona tabe ka mogore ya mang ka ona le dula so ba o tšhaba di-service ba o tlo di umar go be le service tšatši le lengwe o tlo opelelwe le ge re se di opedi ka mokgwa oo o rerelwe le ge re se ba redi ka mo o tlo e duma you will not have it mara hour ya ona has not come. Jwale since hour ye e se tšitla re a rere mara o swantse o šomiše letšatši la gago wisely ka bebele e re mang le mang a tsamaya mo seetšeng o tsamaya a lokologile mara mang le mang a tsamaya mo leswiswing bebele e re he stumbles ka re a kgone go bona ntho a e dirago. Jale o re ga a bolela o re nke ke go fe yona o re balele yona gape ngwanešo verse ela ke nya gore o re balele yona gape verse 10 ke nya gore bale mo verse 10 mola fela ge motho a sepela bošego o a kgopša ka ge go se seetša go yena. Jale wa kwa seetša se Jesu Kriste although Jesu Kriste a bolela ka letšatši la tlhago mara o a kwagala gore a bolele kudu-kudu ka dilo tša tlhago o bolela ka dilo tša semoya ka re o re a gone seetša ka mo go yena. Jale a sa bolela ka seetša sela sa go bonaga kwa mabaleng wa tseba a bona dilo tša di dirang tša kogolo o bolela gore go na le mohutso mongwe wa seetša. Jale ge re le ka mogare ga motla dispensation age ye nngwe le engwe a kere re mo nako ya Laodicea ke letšatši la Laodicea mara ka mara tšatši la Laodicea motho o mongwe mongwe swantse a tsamaya a na le seetša ka mogare gore a kgone go tseba iri ya phela mo yona ka re o tlo re le mo nako ya go dira tšweletša something wa kry-a o bolela letšo le gore a se tša nako eo mola o re o ka mara letšatši. Jale go tshwana le barutwana ne ba tseba re ke ena Mesia ne ba tseba re monno ke Mesia ne ba tseba re ke nako ya Mesia e le Nicodemus ebile a batla bošego wa khukuna a tlo tlhatsela gore morena re a tseba re a gone motho mongwe a ka go dira letšo di dirang ge modimo a se na le ene mara ba re ba tseba re ke Mesia le lefase le tseba re ke Mesia ba bone metlholo ba palela ke go tseba ura ya go diragala ga dilo ka ra letšatši la Mesia. That's why ne ba fela ba misinterpreta dilo ba bangwe ba re ba bangwe ebile ba bolela ba re ke letšatši la Mesia ba bangwe ba re a go mo tlo boa ba bangwe ba mmotša ba rena o tlo bošetša mmušo wa Iseraele na a re a se tšee ba nako ba bangwe ba nagana gore o tlo bolawa a ba botša re a se tšee ba nako so wa kgonagala gore o bonegele ke seetša sa go tseba ke letšatši le lefe ke letšatši la Mesia ke letšatši la Malachi 4 mara ka mara letšatši le wa khwetša o tšere ke sedidi o timetše o sa tsebe dilo tse o di dirang o ne o rapela ka re go iwa ko messageng but o kry-e le gore you don't know a o kgone go bona di-style tša gorena ke nako e feng modimo expect time mo barapeding ka nako e phola mo yona and then go ka lebelela letšatši le ka re bolela gore letšatši le lengwe le lengwe le nna le ditiragalo a re go bolela ka letšatši la Jesu gannyane mara re tlo fitlha mo letšatšing la rena. Jesu Kriste ga a thoma bibele ge e mmolela re o tletseng lefase bibele e re bonang go tla modimo o rometse morwa wa gagwe gore a tla a rwale sebe sa lefase
ke yena le o tlo lopolla setšhaba se modibing sa tsona ke yena tlo go ba lebalela dibi ke yena tlo go ba fa phodišo ke yena tlo go ba fa ba kgone go fenya ba be ka godimo ga mana ba bona now ntho ke ntho e boletsweng ka Jesu Kriste mara Jesu Kriste a fitlhe mo ka go ba kgwela dibi although ke metla ya Mesia mara a tlo ka no fitla ba no Mesia mo bile ba se ba ra wa bile go se papano se tja re phela a ibere ka mogwa o thoma pele ka go tisha ditiragalo tedi bopelang tedi ka di event tsa ska ke no ba re ke di preliminaries gore ke di curtain raisers gore go na le ntwa e kgolo a dire ke boxing ge ba dira boxing go na le match o mogologolo wa banna ba di champion tse pedi dilo a le no re sa tsena kwa o sa patela o kry ba re a motsia ka ya go fisa e ka se be ka moggo ba le shwa bo magogorwane pele gore ba le futhumata gore le tsene mo moyeng wa go lebelela gore e mmiselo wa tsela ge le bone tseo ka moka tsona le dibishegile ka moka le ba go reka ditikete ba fetse ba dutse fase jale go lwele ba le ba bangwe jale go tla taba jale dikakapa tse pedi di fiwa sebaka jale mo wa bona le mabona a tšhumiwa ka mokgwa mongwe le polelo ya change because jale go tlile the main event le batho ba go tseba tsa dijo tse ba ba leng advance nyana ka tsa dijo o khitsa ba gone le dilo ba ke di starters gore ke tsela tsa go lokisa appetite go e robetse bona ge no re go go kra motho a re nna ke nya ke selo ba no bya ntwenyane mo nyana so a se go lone ba no ye le no manyana ye la le dia gore kra eno le di ngo kara a di bontse ka ke dijo mara ge ntse o ja tsona so o tlela ke moya wa o ja ye ngwe na le tswatsa ne ngwe le tsukitsana ngwe leng moraonyana o mo moyeng then from there ba le bulela the main thing bona ba mola ke eng jale o ka kra motho a stebe o tlo kra le mola di starters ne a gateletse kara tse go di shopong tse go fitla ba re lenya ka eng ge le order dinama leng ba le tlisitsa di dilonyana o kra ba bile maybe soponyana so ba no ra re sopela o no re ka bring wa re gapuli na pile ya cleaner mo se go tlo fete di jale go sa tseo no go jo tsere motšea ola wa sopo o mbuduši morago dijo di itlale o kry-a mpake di tletse ka sopo jale a o sa ne space because a o tsebe the hour jale le ka maramolaetša bana ba modimo ke nyaka di kwisitse bana ba modimo go tla ga rena mo everyday a seno go no tla fela go na le ditiragalo tse di a diragala ene le kgona go bona molaetša wa move from mo re be re le gona ene e seng fela ka nako ya rena o tse molaetša o thomile ka nako ya moprofeta mo le gore ba ya ka mo batho ba ya le ena a ya ka mo batho ba ya le ena go ba le nako mo le gore a sa tsepele a sa dula mona o dula go lefatshe le lengwe go na le mo le gore na rara melaetša e le gore a e tshwanele ya ga a thoma le Jesu Kriste o dirile exactly the same thing o le ga a thoma everybody dirile ke ge go itla mashaba a mošetse ka morago ba re moprofeta wa go Galilea moprofeta wa go Nazareta a dira metlholo a dira maroto a dira letse ka bokae ba re ke ntho e gogang mashaba mara mmereko wa gago a se go tlo bitsa mashaba o re ga ke a tla go ba bangwe ge e se ba dinku tsa Israele then ga a tswela pele o re a gone motho a ka tla mo nna ga sa go ke tate mara mathomong o dira metlholo everybody wa ikwelang go tla o watla jale go bo sa tsebe bo ka no dula mola wa thawara awa message wa Jesu gore batho ba motseo ka moka ba santse ba no rapela mo tutong ya Jesu gana awa a se ka mogweleng ka gona eo ke season ya go no dira go be le traction gore go be le selo sa go dira batho ba bogele kare ge o ka dira something mola selo se nyaka batho go no lebelela batho ba babedi ke maatla go lebelela mara o swantse o dire ntho ya go tla dira matla go gedi jale Jesu ba dira metlholo a no fitla mo gongwe so a no kwetsa ba re ke mo mokete ba re no di no di fedile a no re tlatsa mmetse ka mo dire beine mola then go be monate ba tumo ya ga e tla le mo gotlhe because ne lefase ne le setse le ikore go na le monna o mongwe fa mara tabe kgolokgolo e ne e se gore a no kry-a dile di beine mo gotlhe wa tsa le mekete ba ebile ba loketse di-order so ba re gomme rena re nyaka beine ya eng ya bangwe ba nyaka ya eng mara go ne le tsa di dirang go causa attention mara mola a ne le attention le ka bebele le ga a tsamaya mo motseng nasha a tsamaya mashaba a mo pitlagantše go bala mo gongwe bebele le mosadi o mongwe a tshwere ke bolwetse ba madi ba ngope a leka go tshwara Jesu e re a ba gapeletša a tshwara modumo wa kobo ya gago Jesu Kriste ga a ratile wa khwetšelo ke ba bantši a re ke tshwere ke mang
mo pitoro ba bara o morena go tletse ka mkhwano mara ebe se mo ya fangedi se didule ka ona mara fangedi kana bale ge o sa tsebe lentšu ka re bibele e re ge motho a sena seetša a gone o tseba awara ya phela mo yona ya seetša keng seetša bibele e re lentšu la mathomo go ba le ona ke lentšu e be a le go modimo lentšu e le modimo e re a gone dilo tse di dirilweng tšelo a gone ntho e se dire ke yena e re gomme e be le yena seetša sa batho na ge motho go ne le batho ba ile ba tla ka ra molaetša because go na le dilo tšeo a ke re molaetša gore tšea mo o sa tshwaneng bangwe ke re be re ropiwa go dikerekeng ra kwa ba re gone le engwe ya thoma ra ikereke tšediswa at least tsone dikaonenyana re ka kgona go ipolelela e seng ba le okeresetse ba tletse ba rute bona ba twaetse poleke bane le ropa so o mongwe ya mo ka baka la re o tšhaba go ropiwa mara ene o fetšeno ka nnete gone se ropiwe mara mafelelong a se go tšhabela go se ropiwe go na le ntho e modimo a dirang modimo causa attraction batho ba tla mara mafelelong modimo o swantse a dire purpose ya gage mola batho ge ba tswelela ba na le di-idea tša bona gore wa ba ya mo mara modimo ka ra ntho e ka moka e dirang le yena o na le purpose ya gage jale jesu kriste ga a fitlha lefatsheng a dira metlholo go na le ba ne ba mo lebeletše ba nyaka metlholo ba nyako buša gore go diragala gale modimo e be se taba ya metlholo jale ge jesu kriste a bona batho o kgobokeditše batho enough a bara ela o dira marotho ya fela ba bangwe ba monyaka so ba makala a se ka dira marotho ba ba mmotšiša ba re gantši ba bangwe ba molata ka dikepe ba kole ba re huile ka mothoko ba fitlha ba mmotša ba re morena gantši be re o nyaka mo gotlhe so re kole ba re ko kae a rao bibeleng nyakela a kwetselo ba monyakela a bara ya marotho e fetile a re no yeo e fetile yo a le nyakele gore le bone motlholo le nyakela gore le jele la gore bale a bara e la go khurutša banna e fetile jale bangwe ba mmotšiša ba re jatleng ba le o tswelela ba ne mmotša košene nngwe so ba ne gore ba re moše so wa bona ra ba tla ka eng ba moshe ga a na le baruti bana ba natama le bana ba Israele go leshokeng o ile a ba direla mana a re tse gore wena o ka dira eng a bona gore ba ke bupi ya tlala kore polelo ya bona wa ekwa a e mo tabe ya mesia e ya mo tlaleng a re bona ra go sane borotho bo le tlo kgwetšang borotho mo o tswane godimo ke nna ba bona re ga a sana maatla o dira marotho ke moka ba se ka tsamaleane it was another hour mara ba modimo nanya go ba attractor gore ba tle to the next stage ne ba se ba tsamaile leeto ba fitlhile so go le dilo tse di diregang ka mara leeto la borapedi bana ba modimo tse le gore batho ba bantši ba šala ka baka la a ba tsebe awara ka re ge o kgona go latela lentswe la modimo wa tseba re lentswe la modimo e ka se dule e le ntho e one mongwe re tswelela re le ba bantši so rena ba bangwe ba le gore re tsene mo molaetse re sale ba baswa nna ke tsena mo molaetseng I had many friends ba baswa ba le tsamaile le bone kore today e nka re konya le tšhomi jaaka tše ke tlile le tsona mo molaetseng ge re thoma maybe nka no ba tšhitše ka 3 or 4 mo mengwage go ile go a diragala dilo tše le gore ba ile ba hwetse le gore a ba sa kgone go tswela pele le molaetse mara dilo tsone tšeo di diregile le nna ke le gona mo go nna ka hwetša go na le lebaka la go tswela pele bale re thomile botse bana ba modimo re dumela modimo re tlogile ka ra letswa go faith mission ba bantši ba lena le tlile fa ba bangwe motlho mo lelatetse mogala be lesukile brother Mbombi ka re ke bona ba go kwa tabe go diperekwa ene ko faith mission e be le sanyaka but modimo a se re ba go le khutšitša ko faith mission a se mere kwa modimo mara o a tshwane gore a dire a place mo le ka go affecta ba ileng baga mara go thoma mo le tswile faith mission re ka sa lebelela ko faith mission go na le things tse di diragalang ene ge le ka se tlhokomele o tlo hwetša o nagana o ka re dilo di tshwantse di be ka mokgwa ka metla bana ba modimo go na le ba bangwe motlho mo motsele ba tlo šala a re ba šala mara ke ra re o kwešiše gore leeto la borapedi le jwang dilo a di tlo dula di tshwana because modimo o na le intention ya gage and a se intention ye ba bangwe re tlhogileng ka yona la kwešiša ba bangwe be le nyaka go khutša motlho mongwe ka nnete le khuditše mara o ka no re o sa khuditše go a thoma ye nngwe jale go thomile ye nngwe ge e le gore a o tsamaye ka taba ya modimo jale ntho e dira re motho a se ka tsamaya ka mara monyama wa ideas tša gage kore lentswe la modimo le dule ka mogare that's why dilo tše dingwe ge di namelela mo lentswe ba re thomile botse a ke rona jale gone jale ba tlile ka dilo tše diso le tše diso a se dilo tše re tlang ka tsone because lentswe la modimo le swantse le unfold jale ka ga go na le tiragalo ya lenyalo o ka seke wa kry-a o dutse mola ba bangwe ba rata o bina kuku o ile ko lenyalong o kgatlha ke step jale ba ka sepele ba bina step e jatile ka moka batho ba ba swantse ba nyadišwe jale ba tsene kwa ka stepe botse o se bone e seng nna jale ba tsene ka ba ka se tlo bina mo ba swantse ba dule fase jale baruti ba ba rerele jale wena o nyakang stepe o kry-a o dutse mola o wedimola so gore ba fetsa neng re o bina a kry-a bona because why o na le problem a re a o tse lenyalo keng
wena o tlile ka go tlo ikhola o tlo ikwesha botse mo o tlo binamo mara ona batho ba tlo o thega the whole work from the beginning to the end jwale go le batho ka tsama ka ra molaetsa bana ba modimo that is why dilo tse dingwe re thomile botse di thabile ka moka mara ga o thoma o tswelle mathata a leeto ka re leeto la borapedi satana ka se le tlogele le ka mokgwano bon satana o le maikemisetso a re bolele gore go tlile wa re be ka mokgwano le ka gona bana ba modimo maybe ke a debate mo tabeng ya ka but ke dumela modimo tla re thusa ke tlo bua mo go yona go bile le ntwa go le godimo a re bolele so go bile le ntwa go le godimo go ilwa Mikaele le barongwa ba ga le diabolo a ne le barongwa ba ga ntwa eo diabolo ba Lucifer ga ka fenya a latlhelwa lefatsheng now lefatshe ke motho a ba le lefatshe le be le sina bothata go fitlela ge modimo a tšea satana a mo latlhela lefatsheng now satana o na le ntwa e ntši kudu jwale ge modimo a latlhetse lenaba la gage mo fatshe mo bathong ya gore batho ba modimo ba a ba bea mo lefatsheng a ka se mo ba bea fela a se ba fe selo o ba file selo se le ka sona ba tlo gona go ke protector mara ntse ba ke protector mo yona a ba ke protecting mo selo sa tlhago ba ke protector against a spiritual force jwale modimo o re file lentšu jwale ga re file lentšu le ke lona se re phela ka lona la kutsa bana ba modimo lentšu le go phela ka lona a o dire motho mongwe favor is because o na le ntho e nyaka go take over bophelo ba gago mara wena o tsebe jwale modimo go file lentšu gore o phela ka lona gore o tlo tswelele o le mofenyi ko mafelelong e se mollo tsa tlhago motho mongwe no for example lentšu la modimo le bolela botse le re mosadi a apare ga botse go šia tsholo ke lentšu la modimo now yo e nyaka sister kere e nyaka brother jwale sister wa tla wa apara mara o itse a re ntho ke molao wa kereke ka re ha tsebe gore protection ya gae mo kana jwale o tlo fela dia lotse dingwe that's why nako nngwe ene se re le tsana bana ba modimo ka re go tsele le apara nako nngwe ge ba re ga botse go šia tsholo a ba re selo se seng sa no ba le matsogo a matele le so roko ngwe tele tele aowa o sentse o se ka solega ntse o ya pero se ka solega ka nako nngwe go tse wa pero roko ngwe tele tele ke ra ba bona batho fashion ya gone wena o hwetša a pero roko ngwe telletile mara o bona letolo o šikile letolo la sister šikile ga ka maya go bona jo nna jo wa tseba gore o bona tswelela go ka thoko tsela jwale wa solega motho wa buša ge o le sister wa apara ke ra re ya eletsana nkere o le sister o le ka mokgwa o apere o se ka kry-a o apere wa tseba gore ge ba re letshole wa tseba o kry re emiša so o hwetša lekgwafa ka moka le le ko ntle wa tseba e le plasma mmele wa mosadi wa tlhomphega ke ka mokgwa modimo a nyakang ka gona wa ekweša masita le braga ka seno dula mola wa kgwetša a o itse dihempene di itla mo wa tse o le kgara e nngwe ya boya bo bongwe o ka re ke sekgwasa ko kaeka o swantse o tlhomphega nkura kweša jale nako nngwe o dutse mola o ne gore a wa banna batho ba bane re apare se tla go botse kotsi ya ona ye o sa etsebe wena o dutse mola o apere ka mokgotse ba go apere o swanye gore o apere top ya gago le sister o skwane o tswa batse ke apere tsa matsogo a matse o eme mola stili mola o lebelele ka re khwetse le re ntwe o apere ya bontšha jwale khwetse o tsamaya mola batho ba bona le di cruise pan tsa diaparo tsa ka mogare gore mothalo o shotsa mafa ya jwale wa senya jwale o swanye lo tse o swanye di adjust a ke re bona tabe well my kolega recognizing your day and the hour and tla go botsa problem e ba moka bebele re ge monna a ka lebella mosadi a moganyo o tswitse le yena mo pelong ya gae na wena a se o dire molato ngwana modimo wa o dumela mara wa pere diaparo tse dingwe tse e le gore di khosa mathata jwale o mola o gabotse ka mogona o di tseyang ka ona mara o a solega batho ba lebelela mo batho ba le dikgopolo tsa bona jwale go a khwiwa bophelo bo fitile jwale re a go studio sa modimo ge fita go studio sa modimo o a atlola jwale ga a atlola mola go tswelela le batho ba mo motseng moo le ba ko toropong le ba ko ka ke le fasile a atlola go tswelela banna ba shiba le ba atlola ba ke diotso jwale go nyakega ka re ka se dire botswa le tee napile modimo nya go tsara monna o a dira botswa le mang go tsere motho wa ona ko wena mara botswa ba se modimo tlhago o bodile go semoyeng jwale go bodile go semoyeng jwale ke modimo a atlolela wo monna a ka se mo atlolela le tee jwale
o tlo tsena ka rabotswa bola and o tlo latlhega mara o latlhile keng jale mara ge re bolela mo lefatsheng e baeng e ba kare ge o ka tšea lentso la modimo ge bebele re apara botse wa tlogela go nganga o sa tsebe go ngangela eng kare dilo tse di na le dimotlamorago ko pele motlha re kgwile goba motlha wa katlholo ko pele ge modimo a re o se kwa lebelela moprofeta modimo a botsa moprofeta botsa batho ba ba se ka lebelela tv wena o ditse mo o e tša re ke rena ngwana modimo tla ko botsa a o tsebe ntho e dilo tse le go dirang tsone o tlo lemoga go sasa ka morago ntho e go cosite damage e kakang and damage e go bea on the negative side of God that's why Bible re ge o tla an hour kore lentso la modimo ka mara ngwana modimo ke light e ba light mara e ba light keng ka letšatši le o phela mo yona a kere batho ba ne ba phela ka nako ya Jesu Kriste no sena TV jale mara ge le tla mona ka rena le tlisa tsietsa ka maraka le wena jale ge le tlisa tsietsa ka maraka le wena ge o dula mola ge go e tla nako hour ya go tlile di hour tsa di television ba o kgona go tseba ga botse ntho a se ntho ke di dile mo yona ka bana ka mona TV ba le tsa a wa bana bo bruru ba no re dirang re bolela ga ntse ka ntho re o kwetsa gona le di movie ka mola gona le di eng ka fale and TV o skana na re tlo no ba ya satane wa ba e bona ke ya satane Bibele e re setlhare sa o tseba botse le bobe so setlhare se le sa tsena ka fa ka se bua ntwe mpe mo gotlheng ntwe le bele le bobotse ba yona mara ga ne le bobe ba yona ba le tse di mpetse modimo a di gana a se re jo ba mpe o thoma go tlo go fitla go lotso go na le bobotsenyana ba yona ya ke yona ntwe e go tanya mara go fetsa go tanya ke bobotse bole e go fothala ka bobe bo sa bo bone a ke re motho mo ke no buseletsa ke re ke di soapy tšela ka mola batho ba ona ba di silo anke ba bereka silo sa wa tseba sa bophelo ba tlwaele mmere kwa bona go ba o ratana fela kore ge monna o a sa dira ka mokgwa o mma ga a lwala ka ge mme a lwala ba tla le mme wa o thuša mo lapeng mogala bo o tlo sala ratana le sesu a kry bona jale morago a ratana le sesio monna ka mone jwale ke wa ba bona o la monna lo ratana le neng ya ka mona o botsa mosadi wa ka molo ewe wa di bona na monna ga o tsama le mothola na pile wa mmisa tla go bontsha nna ke ba bona ka ge ba ema mola ge ba lebella na pile o thomo ratao gore ba di a marato a manga di tshila wena ka no itse wena ke motswadi bona bana ba gago jwale morago o tlo ba le problem ka re go sa mo kra ka go sa tseba re order e go kae wena go rona o kra bana ba gago ne le ge o etsetse ke bo motswala gore matlho a bona ke tima ka re ba tse tšela ka kwana gore le a ropana kana ke dinne di le bo motswala a o and ntwe le o tšhetse bana ba gago tšhetse everybody a o tsene o monna wa gago wena o lebeditse dilo tsena o itse re wa di kwešiša o itse re wa ga lelapa lerato la lelapa morago monna wa gago ge a bona mosadi wa motho o mongwe o ne o kwetsantšeana le matlho a sa kweši e kgositse keng go na le ntho šile ka mola that's why ke bolela ka eng ke bolela ka the word of God mo letšatši la gago o swantse o tsebe gore go na le diiri tša o dira eng and iri ye nngwe le ga go tswalela ntho e nngwe ya bobe and awa ya selo se sengwe se sempe se tswalela ko ntle le tšeo moprofeta a se ya bolele ka tsona bana ba modimo ge o na le lentso la modimo ka marago ke seetša sa go bonega problem yeo ga o tswalela fashion moprofeta ka se rele fashion ka moka a tše dingwe a se tšedita mara ge o na le seetša o ka se tsamaye mo leswiswing mara problem bona batho ba ka ra message ba tsamaya le dilo is because a ba ke tsebe ba phela go nako e feng ka baka la a ba tsebe se lentso la modimo le segana le se se seganeng bona ba tseba ba le ka mara message and then ba bola ba le ka ra se ba se bitsa gore ke message because ba bodiša keng a ba tlhokomele ka a ba le nako ya lentso la modimo mara bibele re ge jesu gore ge motho a na le seetša ge a na le seetša ka mogare o kgona go tseba re ka nako e ke metlhelo sathane buletse ntho e sone ge batho ba thomile go lofa di-serviceng ge batho ba thomile go complaina ka service ge o le ngwana modimo wa utuletsweng ge o ile wa bala mo lentšu la gago la modimo o kgona go kwa re bibele re go tla nako mo lerato la ba bantši le tlo lotlega a o dule mola go complaina le bone no wa tseba we have come to that problem e tlo direga mo nako ya re we have come to that hour mo everybody to complain but wena ke nako ya re o dule mola o se kwa complaina o nyake modimo and ntho e nngwe le nngwe bana ba modimo bona ke re bophelo o tletse ka dilo tse dintši le a buisa ya jwale jesu kriste le ena ke re ga ba rera o ba rera go na le nako mo le o ne a dira marotho mara go ile go a fetsa nako ya marotho a tla rera taba
wa sa jina mayaka bibele re ga o ile ga thoma eo because go tlile nako mo le o sontse o asefe a fokotse bontsi bo motšhitši ka morago bo le ra se bona bibele o le ga thoma o rera taba wa sa jina mayaka ano madi aka a ntshwanela bibele ba bantši ba sa tsekela le yena because why ne ba sa kgone go isha re go tla jwang gore ba thome go ja madi mara ge ba ile ba bala goba ba motheletša bibele e re a rera lentšu la modimo bibele re motho o swantse a pele ka lentšu le lengwe le lengwe le letšo le mo molomong wa modimo a tla a ba lentšu la modimo jale go bo o sena ntho ba ka se itšee mo go ena mara ge re tsamaya o tsamaya ka kelelo ya rona wa tseba ngwana modimo experience ya go ya borapedi bo o bo bolela re wa botseba ke bo modimo a go ntšhitše ka ra bona se kwa le bana re tswa go dikerekeng tša setshwana and o ka tsamaya ka experience ya ntho le modimo a ntšhitše ka marana you are in a new place mo le lentšu la modimo le ya phela bona selo se la se re mo sona go lebele batho ba re lebeletseng re tswa mo marapeding a mangwe batho ba le ba re lebelela ko marapeding ao bangwe re tswa ko roma ba re makaletse because ba kgwetse gore a re ko baneng gona gore ge rena re gola the mo bona ba deteriorate so gore ke bona ba boela morago ka ra letswa lefase a ke re bona ge mola re tletse ka mola re na le batho re tsamaya le bona mmogo the more re thoma go ikokobetša re kgwetse le gore ba na le dipolelo tša dingwe tšeo sa di tsebeng ke gona ba sa kgone go bona taba modimo kore ke gona ba e kgogomotša mo le le gore o kgona go bona gore motho ole a tlhale mo mmoo ke motsebang o tsamaya ko gongwe and ga go lebeletse o lebelela ko fatshe mara nako ela o na le yena lebele sa nyafole batho o kgona go bona gore go na le a certain thing e diregile ka motho ole mara ge o sa tlhokomele o tšea ke moya wa nako modimo a khutša le thonofatša jale go bala mo bibeleng ge Jesu Kriste o re ge lentšu la modimo le sa dule ka mara ngwana modimo ka go na le batho ba ba kgona go dula ka mara tshebeletso ba dula ka gare ne ba sa ye fele ba lentšu la modimo gore go na le batho ba ipsinang ka go dula ko senang tlhakatlhakano mara e se re bona ba loka a ba loke jale ntho e ngwana modimo le yona e na le awara mo le gore modimo will force gore batho ba sa emeng le lentšu la gare ba tšee pleke ya bona and o ka se ka wa e tšhabela awara eo ge e le gore your life is not ready go tlo tla seemo se le gore o tlo palela ke go resista a re bele ka Judas Judas is the son of petition ke morwa wa tatlhego Jesu Kriste o re ga bele ka Judas o re ke le kgethile le le 12 o mongwe le nna ke diabolo mara ge ne ba rapela ka moka o bo sena ntho e bontšha gore Judas ke ena Satan aowa e be le motho a tshwana le batho ka moka mara ntho e modimo ba ka se dumelele e dula e le ka mokgwa oo kore from day one e bentše le Satan motho oo o kgethilwe ka re e le yena Satan then mara go na le nako mo le gore go bo sena wa suspecta ro ka ba go na le Satan fa e be le awara mo le gore di lesitswe di gola mmogo mara go na le an hour mo le gore modimo ne had to separate them go ile wa tswelela jetsi le lengwe mo le gore bo Maria di ile ba tswelela ka setlolo se se botse ba se šomiša fale e re Judas a bolela a nke re bala lengwalo John chapter 6 or John chapter 12 Johane 12 re ke leke go ikhatha short my brother ke bona nanga ifite le ngwa re bolela ka embana ba modimo ke bolela ka gone ba re kwele molaetša ne sa le kwele molaetša go rutile ka diaparo go rutile ka letse ka moka go rutile ka maitshwaro mara gone batho ba bangwe ba tla go molaetšeng ne aba movile molaetša bana gana re molaetša o tlo no dula le so bana ba modimo molaetša o is a moving thing go bo gona le brother Branham mo lefatsheng o fetile go na le nna le wena today dilo tšeo se kana le tlo dula le ka mogolo ka se dile re rera so go na le tšeo modimo a nyaka go di tliša mo kerekeng go na le tšeo modimo a nyaka go di ntšha mo kerekeng and that hour ge e fitlha go na le dilo tšeo modimo a tlo dumela di diregale and you will not survive o ka se ke wa koba ke motho o tlo koba ke ditiragalo mara ge o le ngwana modimo o kgona go tseba re mo modimo o direng ge Jesu a thoma bolela a dije nnama re nweng madi ba bangwe bile ba bona re e go lekana re mo kwele mo o feta mo re ka sa kwana ke gopela re ke no bala a re bane mo verse 3 re fitlhe mo go verse 6 Maria a tšea sebjana sa setlolo sa theko e kgolo a tlotša dinao tša Jesu a di phumola ka meriri ya gagwe
le ngwako ka moka wa tlala monko wa setlolo seo. E mongwe wa barutwa ba gagwe Judas mora wa Simone Iskariote yola wa go tlo mo eka a re, ke goreng setlolo seo se sa ka sa rekiswa ka masheleng a 300 a newa baditjana. Ge a rialo o be a sa boledišwe ke go setša baditjana, ke ka gobane e be e le legodu a swere sekhwama sa tše ba bego ba di file. Amen. Bona monno ne ba sa tsere bolediša ke Bibele re Judas ge ba thoma go ntšha setlolo se la go gabotse ka montlo. Bibele ra re no, setlolo se o e boletse botse ene o ne setlolo se brothers ne ga nke bile ra se betše ka mokola ra se at least ra kgona go se rekiša gore go kgona go ba le mokotlana mo kerekeng. Bibele re ba sa bolediša gore ba nyaka go tlhokomela badimo, o ba bolediša gore ke legodu, mara ne ba sa tsere go bolediša gore ke legodu, ne ba sa tsere. Bona e ba tseba e le brother Judas, mara o ne le tše modimo ne a di gapeletša gore di diragale mo kerekeng, a bolele mara di mo gapeletša gore a ye mo lefelo le le tshwanetseng. Sa mathomo ke Satane ka bo yena, then ebile ke legodu, mara ga o bolela polelo e nngwe e kwagala ena le botlhata. That is why wa sone o ne o tšea ntho e nngwe le nngwe le ge motho a e bolela kore o swantse gore go le ngwana modimo, o swantse o kgona go ba le tsebe ya semoya, o kgona go lebelelana motho o lotse le ga ka kwalega ke ntho e nngwe e botse ne. Go ne le batho ba kgona go fa di-suggestion, mara suggestion tse gore a ba di bolediše gore ba nyaka go tlhokomela something. Go na le agenda e nngwe ko morago o ba bolediša gore le be le legodu, mara a re ke nna legodu o re nkebe re tlhokometse baditjana. Jwale wena go lebelela badidi ba sepela mola o lebelela setlolo senkga ka mola gore mana bonantle ba gape ke wasting to. Mara Bibele go tseba ke legodu, mara taba ya go gata ka mo kerekeng le go gata ko lefatsheng ka mogodu leng Bibele ka seno bolela ka monno gore ke bogodu go sena ntho e le gore ile a ba e dira. Go na le tše ba di utswa monno, mara be di sa bonagale di sa tsebagale mo kerekeng. Mara go ne le awara eo ile ge e fitlha mo e le gore he was forced. Jwale Jesu a fitlha mo ba re ba le mo tafoleng, ba fitlha ba le mo tafoleng e re a re o mongwe wa lena tlo nrekiša. Ba re ke mang because go sa bonagala gore go ne le ba ka rekiša morena. A re a o ka no sheba borotho ka faena ke a no bo sheba a mofa. Bibele re a tlhama a boja ga a fetša emelela. Bibele re Satane a tsena mo a ba tse gore go tlhagileng a tswa, mara Satane a no rumula monnola ke kgale a dutse ka mo kerekeng ne e le legodu. E bentše e le morwa wa tlatlhego a dutse ka mo kereke mara a sa bonagale, mara go ne le awara e le gore go ne le tše di diragala tše di gapeletša gore wo mongwe le mongwe a bonagale. Bibele re a sepela jwale a yo nyaka a yo rekiša Jesu, yona ntho e la e tšhelete ya boa gabedi. A bona gore no monno ke mo lokela price, a fitlha ko banneng a bolela go ne le monna so ke kwa ka le ya monyaka ena le tlo le mo tshwara jwang. Monno gore ka mo tshwara botse go sena mašaba a la go tshwenya mantšintši, ke tseba le kwa rapelang, and then ka mokgwetša botse mo lana le barutwana ka nako e botse ba ra wa mone. Bibele ba re o nyaka eng a re no tišang tšhelete ba mmalla tšona di tshwara ga a tlogala re eng ke yona nako ya gona ya go rapelela ba tsebising ka e nako a ba iša ko Jesu a fela ya gona. A fitlha mola a re no ke tlo e dira botse kudu. A fitlha mola Bibele ra mo tšea ka tlo kgethwa. God bless you my brother. Jesu ra wa ska ba thoma o tla o di dira. Judas mamotla o nthekiša ka God bless you, ke ka mo go rekiša morwa motho ka ona. A se nke a ikarabele, a se nke a reng ba no tšea Jesu banna ba mašolo ba moswara, ba kry-a bapusta ba moswara. Judas sa le ba mmone ka tšatši lana leo, go thoma tšatši leo a se nke a bona le ko di-servicing leng because go bo go tlile awara. Now ntho engwe le ngwe e ne le awara ya yona ene gore o kgone go bonega awara na o mongwe ba ka dula mo le a re bonang gonye le discourage brother Judas a sa tla le servicing. It's because a kgone go bonega gore ntho ene e dira mono le rabe ka mogolakeng. Jwale bana ba modimo a re direng so ge o le ngwana modimo gore o kgone go tseba awara ye o phela mo yone lentswe la modimo ka mara ngwana modimo ke selona seetša ene gone le rwela ka ntho engwe ya go rapela e šetse ba ka re thoma ntho engwe ntho a ke se o na thapelo e kila ba ya ba e o thoma a botsebotse thapelo be se se no ba ile ntho engwe ka be re advertise jwale ka kereke e be se jo ba ile ba se le re se dira from day one. Magare batho ba tšea nako go tshwara dilo ba dula nako e telele ba sa tlwaela go rapela. Motho o ka ba botša re thapelo
gore ba kwa ka re kwena o na le bothata mara go na le lebaka le le modimo a dira go tle nako ya re rapele because a re tsebe dilo tse di tlang mara ge modimo a tlise re thoma go rapela go tseiwa le ka mokgwa o tshwanetseng ngwana modimo wa ngwana modimo wa nnete o attend to that thing because o gopole Jesu Kriste ga a bolela ore ke sa tswalele Jesu Kriste ga a bolela ore tlhodisha mangwalo latisha mangwalo search the scriptures gobane ke ona a bolelang ka nna ka mantswe a mangwe Jesu Kriste ga a ba le mo lefatsheng e be ile yena mangwalo a phethagatšwa Jesu Kriste ga a le mo lefatsheng go botse go botlhokwa bona modimo a phethe lentswe la ka mogomo modimo o interpreta lentswe la ka go le phethagatša ke interpretation e seng polelo e ntši lentswe la modimo le be le boletse la re bonang kgarebe e tlo ima e tlo tswala morwa mme leina la gagwe e tlo bitswa re ke Jesu a kere ke lebele le boletse le Maria Maria a ima a belega ngwana ona bitswa Jesu ga eme mola o ba senja re kena gape Jesu ke yena scripture sela Jesu le lengwe ba mo fa buka a ile go tirelong bebele re a bula mo ngwale Jesaja khwetsa mo ngwaleng ka ena a re taba tšege re di bala mo di phethagetse mo matlhong a lena ke nna lengwalo le a re lengwalo le ke le bala so le phethagetse ka mogwano o ke a le phetha a ke la buša bana ba modimo bebele re e tlo ba yena wa leloko la Dafita o tlile a ba wa leloko la Dafita Jesu a se atle a rerela batho ka taba tša leloko la Dafita o bile yena wa leloko la Dafita bebele re ke yena a tlotlang a kgwela batho mo dibing tša bona o dirileng a se a rere ka go kgwela batho mo dibing tša bona o ile a ya a kgwa kokote ya sefapana bebele re metleng yeo difofu di tlo bona digono di tlo ema Jesu Kriste a se a rere ka taba o ile a dirang a bona ga tša taba because lengwalo lela e be le yena le buša bana ba modimo interpretation ya kgarebe tlo ima e be se engwe e be le Maria a eme mola a imile e seng o mongwe a bolela gore kgarebe ya gona e tlo ba so a e tlhalosa no yeo e be le polelo mara interpretation e be le Maria le mola e le yena kgarebe ye e imileng that's why Jesu Kriste na kgona bolela a re searcha mangwalo le bone ge le ra bolele ka nna jwale bebele a e felle mo e tswela pele e re lena le mangwalo a tlhokilweng wa buša so ngwana wa modimo wa nnete wa nako a se motho wa attenda kudu kereke ya message wa o dirang ke motho o le gore o ka bala bebele ka di-promise tša metlha ya bofelo se se redileng ke Malakai 4 a go botlhokwa re o tle mo servicing re se rere for 4 hours no o swantse o dule mola ge bebele e re mosadi wa borapedi a ebe wa go tlhopha wa go ba le ditlhong o mo hwetša le mola e seng a re ba re lebe le ditlhong a na le ditlhong a e mola e le ena e re a ebe mosadi wa go itlhopha basadi e kwang banna ba lena ke mosadi wo wa bebele wo banna ratang basadi ba lena e se monna gore se ke rata basadi e ra ge o mo rata e seng gore tlhalosetse no la ikuša bana ba modimo gore o swantse o be ntshwe o se ka re anegela ka yona re nyake dikanegelo o swantse o be lengwalo le ge bebele re o lengwalo le phela bjale dilo tse di rerileng ke moprofeta wa modimo wa nako e ge e le ke lona lentswe la modimo e swantse e be batho la buša mokreste wa go rapela le go bala bible everyday ntho re ka e rera mara o ne le batho ba ba e dirang jale batho bao ke bona lentswe la modimo la nako e seng wa go tla servicing a sa bale a sa rapele a se yena selo se bibele se bolelang wa buša mara o tla nako mo le dilo tseo tse pedi seng di tle di gagantšhe go bonagale nna motho o ne a bolela a phela dilo tse bibele di bolang ke tse dife motho ngwana wa modimo wa nako e moše ga a fitlha mo metlheng ya gago e be se yena o ba sa tlo ruta batho kudu ka dilo tse dintši bibele e re setšhaba sa ka ke tlo se ntšha ka letsogo la ka le le maatla moše a se a fitlhe mo la bolela ka go tswa ga setšhaba le moše o fitlhile mo la a dira metlholo e maatla ya bontša letsogo la modimo le a šomafa ga a fetša rafara re bulela batho ba ka sepele ba tswa ba fitlha ko lewatle le dikhubedu a le bula ba fitlha ko lefase la tshepišo jale go bala lengwalo la bonang ke tlo le romela moprofeta a tlo le ntšha ka letsogo le le maatla e be setaba tša re o swantse o nyaka ntho engwe description e be swantse e be motho a ba ntšha mola e be yena lengwalo leo jale ga a dira ka mokgwao e ba yena lentswe la modimo la nako jale bibele re ke lena seetša sa lefase mara seetša ke lentšu bibele mo yena go bogoditše bophelo bo e be le bona seetša sa batho la ikuša bibele re jale John chapter 1 e re Jesu Kriste mo wena
ebe o dutse bophelo bo ebe le bona seetsa sa batho ka mantswe a mong Jesu Kriste o ba sa sone a tla re tlhalose dilo dintsi o ba sentse a tla apela bophelo bo ile ka bona re bona gore na modimo nya ka eng Well, Bibele tswa pele e ra wena o seetsa sa lefase a o tlo ba seetsa ka wa tlenda kereke ya message o ba seetsa ka o ba ntwe mo profeta wa modimo a ibeletseng ene go na le nako modimo re fa nako go na le nako mo le re bolela ka tshokolo mang a sukologa mo nako e a kolobetswa ka mogwa wa nnete mo ge motho a le go bala ditiro chapter 2 verse 36 to verse 40 a se ntwe ngwe le o se ntwe a e bona go se bisi go mo tsa re tla re mo bona go se bisi o mo tsa re wa mpona nna ditiro chapter 2 verse 36 to verse 40 ke nna ke kolobeditswe leina la Jesu Kriste ke sukulogile ke wena lengwalo leo ge Bibele e bolela ka motho wa o rapela ere le ge ba le phara ka bobe le skela diraing a e be wena se ke a ba re o tlo rane gela re nya ke kanege o swantse o be lengwalo le ke mo mara o ka se be lengwalo le wa go o tlopala ge e ka moka ge o sa ke le la modimo la dula ka mara ga wa kra ge le la modimo le bolela o rezina go tlotla seemo se le se tlo gapeletsa re o kwagale re o a dumela go ba o dumele and o tlo kwagala go sa dire ntwe modimo a e bolelang o dira ye wena o inagana gore a se wena ngwana wa modimo wa age Judas Iscariot o ba nagana re wa dumela o ba nagana re o tseba re Jesu Kriste ke yena morwa wa modimo o ba nagana jwalo ka mogwa a bone Jesu a dira dilo ka gona le yena bua mane ke a dumela this is the son of God mara go ile go tla awara ya go bontsha monno a dumela ntwe ba e tshole ka gopolo a nagana gore wa dumela mara go ile go itla nako a rekisa morwa o mo rekisa jwa mo le morwa wa modimo ge o dumela Jesu Kriste ke mo phuluši ge o dumela Jesu Kriste ke mo lebaledi wa dibe ge o Jesu Kriste o na le matla go fenya sebe ke ntwe gore wa dumela o re botsa jwa mara go ne le sebe se mo busy ka sona jwale o dumela mara o dutse ka bofora ka re o dutse ka ra batho ba ba bolelang taba mara taba ya ga it won't last go ne le na hour ye e tlo prove gore na ke mang a dumela le ka re ge o ka re go tla nako e le o tshwanetse o prove le ntse la modimo wa tlogela le ntse la modimo wa go marela yo own ideas ora wa bontsha sona le ntse jwale le ntse le ge le ntse nako e namela go ne le tse modimo o expector a dia sona o di bolele kudi e sentse be nna le wena re dira lutse go gae o tshwanetse o ba o rapela ke re bule kona mo Kriste ba re ke motho a tshwana le Kriste jwale o ka se be jwale ba bangwe ba kgonne go fitla mo kolobetsong wa bona ba fetile mangwalo a mabedi a mararo mara a mangwe a sa eme mola ba lebeletse so ba re mola ke ka baka la re a se bona peu ya modimo ya nako mara ge o le ngwana modimo a ke re Bibele re peu ke lentswe la modimo mojalo o tswela a ba peu ke lentswe la modimo mola nyane e re peu ke bana ba modimo go tle ba re peu ile lentswe la modimo e peu e be bana ba modimo is because bana ba modimo ba jwale a esa ne ba go no tshireletsa fela ba thomile go ba selo se la se seriliwang go servicing ke Bibele rata ba re ba mo go ithatang ka gona a se no ba le ngwalo fela e tshwanetse be wena jwale go sego e le wena o rata wa geno ka mo go ithatang ka gona la igwisha bana ba modimo now Jesu Kriste ile a kwetsa ba bangwe a ra bona a re setha mangwalo ka le nnagana gore ne ba naga ka re e ba e bona ba ya mo di-servicing tša e ba nagana mara e se bona ntho a re setha mangwalo le bone ge a sa tlhale ka re le nnagano ka gona le na le bophelo bo sa feleng ke ntho ne ba e nagana ke ntho e ba bitsa ke mental faith ke ya ko servicing ya message ka mogone ka gona a o tshwane le bazalwane mara o se kwa lebala tšeo ke kereke ya message ke ditšhere tša message mara ko wena dilo di direlwang na ge e se wena dilo di direlwang a o ka mara molaetša jale o swantse o dumelela molaetša ge molaetša o kgale ke molaetša ge Bibele bobe le bofenye ka molaetša e se ke a bataba tša gore o eletša o mongwe motlha bobe bo tlile mo go wena o hwetša o eme molane o ema so o bonela ka ronya go dira something then a se go rapedi ntho jale nako e re phela mo yona bana ba modimo go tlile nako mo e le gore a re sa go tlile nako mo e le gore modimo swantse a bushe dilo ka moka tse e le di be di le gona mo kerekeng ya matlo na batho ba go ba rata go dumela go bona kereke ya modimo ya nnete ya Bible everybody ka mmotsiša wa o rapela o kena o ka botša moroma o dumela ke yena kereke ya nnete mara ta go botse kereke ya nnete a se molomo go na le dilo tša kereke ya nnete ka fa metlholo e direga mo ara bona go na le maleme lotho a di dire ke bona ke moya wa modimo go na le nako mo le o swantse o tliše dilo tšeo mo kerekeng mara ge di swantse di bonagale wa khwetse le wena o di dumele mola o ipotsa re mo dumele
moprofeta or that is seed of discrepancy wena o peu ya charakana o peu ya perekana gore o bolela re wa dumela mara a o dumele kare ge o se go tswelele lentsi le bibele le bolelang ka kereke a o le dumele ge bibele e re batho ba dumela gore modimo ke yena le teng modimo ke yena a fodisha modimo go dithapela o fetsa go rapela o botsa modimo taba go fetsa go botsa modimo taba the next thing o tswela something o tlo action ya gago ya bontsha thapelo o fetsa go rapela go yona a o dumele although o likile go rapela o likile go dira everything mara seemo se se bibele re tšea mathata le ka moka le a rolela mo go nna ke nna ke tlo le rwalela ngone jwale o ya mo modimo wa rola gore modimo ke rolela tšotšotlhe mo wena go fetsa gore ke rolela tšotšotlhe mo wena then ntho shi ya tswelela o bonye ra se wa rolela tšotšotlhe mo wena o thoma wa ema jwale o butša magane ntho e nyaka re bereka jwang a o sa emela modimo ola because jwale king ka molomo o rile o nagana ka re o rutse mara se o role kare ge o e tla seemo sa go pruba re o rutse ba se wa rola go tsela a wa se wa rola o sa rwele jwale go ne le tšeo di dirang ka mara maphelo a batho ke le gore as they unfold di pruvela beng ba tsona gore na botsebotse ntho o lengwe o ipolela ka yona o mo yona na Jesu Kriste ba re morena o tseba mathata a rena o tseba le tšeo di tlhoka re a opela le go rapela o re morena o tseba mathata a rena le tšeo tšotlhe then bothata se bo bua tswelela e seng rena re le gona ke re mo rena re le gona wa tseba re rapela re tlo go botšiša o kore o botšiša gore na ena ke tse rona modimo thapelo tša ka wa di bona maatla bothata ba ka wa bo bona ko wena o bolela ka pelo le mo thapelo o re morena o tseba mathata a rena jale o tlhakane le motho wa se dumele wa mmotšiša gore na ke tse modimo bothata ba ka batho ba ka moka ba arabiwa ba bona bo mamang ba arabiwe go šetse nna wa bona o kentšhitše ka rathapelo o boletše mara mantšu a o kgone go ema le one jale bana ba modimo go tla nako a very serious trying time and le gone jale go šetse go na le nako Jesu Kriste o ba kgone go ba botša a re go tlile nako le jale šetse le yone mo e le gore barapedi ba nnete ba santše ba rapele modimo kae ka moya le ka gore retša because go ne le lo tšele di tlo prove gore o rapela modimo ka moya o rapela modimo ka namana gore everything e dira e na le an hour Jesu Kriste ga ba tloga ba fika mo ba re ba mmiletša go lenyalo le lengwe la kokana bibele re ba le ba re ba tloga mola e re mmaga le bo sister ba gage ba rena ba kra bo bro ga ba rena ba re a re go lenyalong go ba emetsi wena batho ba bantši ba ka ba go expect Jesu a ra bona re lena le ka no my hour has not yet come gore o tseba le ge le ke ena Mesia a tlo dira dilo at any time o tseba the hour when he must appear before the people ga o le ngwana modimo o tseba the hour yo se o acte ga o tswela le tšeding wa tseba e ke awara ya moleko a ka sole go ba so ke be so ga o tlana kwa lethabo e ke awara ya robe so jwale mara le tšeo o ka se ke wa di tseba o sene lentšu la modimo le swantše le yage bana ba modimo and le swantše re lele modimo gore ge go na le ntho nngwe ye le ratse e direge re mo kgopele e direge na o se kwa rapela formal modimo a nyake formality ya gago modimo tseba kudu o feta ka mokgone o ka rapelang ka gona o swantše o rapele thapelo e senyela ya go formulatiwa o swantše o rapele thapelo gore ge o ka re o rapela o kgwetse le gore maybe o feletše ke mantso a thapelo a ke re bangwe ba rata go reta modimo pele le mo le gore motlho mongwe ke o tshwanetse ba bolele o kry ba re modimo wa tseba wena modimo wa Job a e wrong mara nko o ye mo tabeng ya gago gore motsebotse o kunametseng mo o kunametseng mo modimo wa Abrahama modimo wa e tseba before Abrahama wena o e ba gona modimo nna ntše a rapela ka Abrahama so a se ntho e tshwanetse motho o tele ka yone mmotse o fetša mmotsa o tsena mo tabeng ya gago modimo ke legodu that's why o nyaka moo modimo ke na le moya wa dimpo o nyaka moo e se ilo tše dintši tša drama so o nyoka botša modimo taba ya gago gore o kwagale gore o na le ntho yo go e botša modimo gona wa handla ntho eo and maybe ke fetišitše ge o ithapelela bana ba modimo ke le ka le botšelo botša yona ke tse o bekela ke le botšišena ge o rapela ke le ka le botša gore motho ka dile ya rake a ke le feng example a ke fe example ka nna ke le so go le kgone o piša bolela mo kae ge ke le so bana ba modimo ke na le tše dintši ka nna ke le motho ke le so sa mathomo ke mokreste gore before bolela ka lotšeng di dintši ke mokreste then ka no se be mokreste fela ka ba monna then ka no se be monna fela ka ba monna wa lapa ke na le mosadi ntle le mo ke na le bana ntle le mo ke leloko la phuthego mo ntle le mo ke tikone mo kerekeng ntle le mo ke moredi mo kerekeng
ntle le mo ke na le baagisane ntle le mo ke na le baneso gore wa di bona le tse ka moka tsone tla go thusa jwale ke o rapela ke ge ke rapela ke sonye ke rapele modimo ke rapeditše bokreste bo baka bo nna le modimo ke jo botša modimo se a sontša nthuse ka sona a di tlose dilo tšeo ke na le megopolo ke motho o sontša tlikine megopolo yaka ke na le spirit sa ka se na le di-imagination di-memory dilo tše ka moka tšeo go na le tšeng tše lero di ka be di dutse ka mo di tloge ke na le soul ke sonye ke rapediše dilo tšeo ka moka tšone jale ke fetše go rapediša my person no jale ke na le mosadi ke sonye ke rapediše lapa laka ke sonye ke rapediše mosadi wa ka relationship ya ka le mosadi wa ka ka gore nka dira dilo tše ka moka tše botse mara wa khwetšele ko mosading ke a shorta wa ikweša ke shorta ko mosading nka dira dilo ka moka o khwetšele mosadi a tsebile gorena le ge ba re brother Makafula ka re nena a ke bone letleng wa dio bjale le 50 rand a re mmago batho ke dio reka cold drink over something se ile gore basadi ba stock ke dira dilo ka moka mara part ya ka le mosadi a ke tsebe nako ngwe ke nna le mosadi re a ratana ke rata mosadi wa ka kudu mara a ke no ba monna wa gage fela ke na le bana ba thinke ke yo ba motswadi wa bona saka yo ba go reka dibura boros le ditšhitse ka mo ba no jampa ke ditale mara a ke ba fe tlhokomelo ya botswadi ka re motswadi ke go eletša ngwana ba no go le ba dikakapa ka mathinke ke ba eletse so a tse ke khopele modimo mphe botlhale ba motswadi ba go godisa ngwana ka re godisa ngwana a godise ke stampa ne o godisa le ke mantšo a motswadi so o swantse go kgona go ba le mantšo a motswadi so o kgona go bolela le yena tse dingwe tse dilo a senko ke thapediše o yo bereka ka gore wena ba geno ba go godise jwang o swantse o be le botlhale ba go tseba gore meleko ya bana ba gago a e tshwane le ya gago o be le mokgwa go guida bana gore ba tle ba be batho ka go sasa tse dingwe ke di-challenge tse o di bona tse dingwe a se tse o di bona rapediša ke thapediše jole ka mokreste ke thapediše ka mokreste ke fetsa ke thapediše ka monna wa lapa ke swantse ke bona le ga botse gore ke mosadi wa ka tse gore monno wa ka ke mokreste ke gona mo influencer botse a ke fetsa ke swantse ke rapediše bana ba baka nna le mosadi wa ka re kgone go tlhokomela bana ka re khwetse ke le motho mongwe ga botse brother Makafula šiwe o dira so go ya mo baneng brother Makafula a tsebile ngwana o lebeletse ko kae ga re o rekela bana o rekitše bana dilo tše dingwe le ke dikwatsa ke mapantane le ke dinoga mo godimo tsona brolo o dirang mara ga dira dilo ka moka o di dira botse party ya sa e tsebeng ya gage ke ya gage le bana a tsere bana ba o ditsona then ke a tloga jale ke moreri nka ba a very good somebody wa khwetšele gore aowa le mo lapeng dilo ka moka di gabotse le bana ba ka banthata mo borering a ke rapele ke tlorela ke o therela lo jaaka so batho ba makedi motho ano mara go bolele nna montle brolo wa tseba o mmakadi o bolela ga botse mara nkane theology tša gae di le so a se nka rapeditše boredi o ithapeiša e teng mola ole go na le party ya ga ya boredi nkere wa bona o swanye ke rapeditše party jale ntle le moo ke le modikone nka rara botse ka tlhokomela bana ba ka botse mara ge ya mo bodikoneng a go tsebele go ke diang gore a o ne ntho e ke diang ya bodikone kore o ka re o tliša case ya bodikone ke ona e senyegile o nako e tse gore e padile kona e tšetse ke maraga kare a se ke thapediša gore modimo ampe botlhale ba bodikone ke thapediše gore ke be monna o mo botse wa lapa ke tlhokomele bana ba ka ke tlhokomele mosadi wa ka o swantse o ithapediše a kere ke monna ke thapediše ka tlhogo ya lelapa kore ke be le lentšu la go kwala ka mogala kare a ke go ba monna wa mosadi o le papa go bana ke nna tlhogo ya lelapa jale ke swantse re ke ka mo lapeng modimo amphe botlhale ba rena lapa le laka lore le tswe mo kotsing ke kgona go bona dilo tse di ka tlhasela bana ba ka le mosadi wa ka kore ke ba tlose mo tlong tseo ke ba strong kore ke eme tsi o mongwe a re wanketele ke mo lebelela so ke bone kare a ditšole ke go bita mosadi kore wa bona motho anola nyaka gore before bolele ene ka taba ya nketela le o tla kene nko dire ke kopane le ene ke be le mantso a bolele ene ke be ke motse o sekwa ba lebea ko nna wena ke mmotse kore se ka ba ka o tla ka thoko ko o botse wena ngwanesole ngwaneso mara ke ne le ntho e ke sola mo wena ke protecte lapa la kore o seka batla o kitima ka dibese ko nna o swantse o tseba gabotse wa busa dilo tse tsamaya jwang ka nako ngwe kwa khwetse le gore la busa di bola kae bana ba modimo kore o swantse jale wena o mme then ntle le moo ke leloko la kereke kore ntle le go ne o ba tikone le moreri tshwantse re dira dilo re le bana ba modimo re sa bolele ka di-office le boreri ke be ngwana a modimo ka maara a bana ba modimo kore ga o na le ntho engwe o seka tšhaba o kry o mpona ke le moreri fela o swantse o mpone jale ka ngwene le moteo go na le ntho engwe ne o busa o ka yo sela le ngwaneno so kane o bolela le site o mongwe wa tshega le yena wa bolela le brato mongwe wa tshega o seka kry o tšhaba o bolela le nna o tshega le nna kore ke swantse ke be ngwana a modimo at all levels
a ke fetsa ke mo ke neighbor batho ba ntebeletse ke mo kreste go kerekeng ke rera botse ke dira neighbor shi a etse le go kreste ba ka bo lebeletse go ka because ke tlhokometse dilo ka moka a se ke lebelele reflection ya ka bo kreste a ke phele botse mo pela mo agishane bale ke dile ba agishane ba tshabe go sokolo wa ya bona ka etapi le di kanka bale o mme o sister wa zo o le lo tidintsi isa le wena fela then o sone re petse phutshego re gona go kwana o rapetse bala ba ba ga ra o tsi na bophelo bo phirisa ka motho o tlogofetse mo kra ba kwana ba sa kwana ba sa etelana wena o no ba rekela maupi ka ma o tsena batho batho o rapedisa bana ba ba le kore o so o ne le maikarabelo a mantsi bula thape le ikisa bana ba modimo so modimo a re fe botlhale ba o tseba re ga re thapitse go ne le tsika e ka dirapitsa o sa yo ba re moranya mpolo ke la palaka o tshaba ba lo ifela ke se o se rapedisa no go ne le tse dintsi o le a o ne le matla ka bala bible o so ntse o dile fatshe o botse modimo le modimo nthusa ke be le matla ka bala bible a o fetsa o dile nako ka bala bible kore go ne le dilo tse ka rapelang ka tsone ke a le botse ka re ke re le botse rapisa taba ya re gone go tloba le prayer fa so ka o dutse mo le gore o botsa a o feletse ke thapelo go feletse ke thapelo dula setulong o bolele le modimo o motse modimo go thulwetse sale ke thoma rapela mo ba mpotsa ka bena ke tsona go thakana le bena go ka motse something ge dira ntong o ska no ba mo gore o feletse ke ditabo ka fela ditabo mo pela modimo matlhatsa wa makaka malwetse mo mebeleng ba mo wa mona wa lwala shule ne a o tsore wa rapela ba mara wena o ka tsena mo modimo fo ja bila modimo o ne shule o ne le bolwetse bo so o fela a sokola ka ntweso o fela re magetlo o fela o rapela motho ke maikarabelo ja ka morapedi o rapesha pleke ka moka o ba fa ba le pleke ka moka o bula menya go ya family re gone go tsamaya re rere mo kile ra re a thoma matala ile ka o so njo makala re bo brune ba re botsa ba re go ne le pamphlet tse a o sa kwa selo ka pamphlet di ile ka o no ro go lukile ngwane sho maikarabelo ke a mantsi go so bana ba modimo a re dire dilo botse modimo go tswa thono fatshe a ska ba ra senya nako a re no imishang gona fa a re tswa le matho a rena bana ba modimo modimo wa rena wena alfa le omega mohlodi wa le godimo gape le lefase ramatle o tlhele mo mantse ba letšatši le lekgono sa kolentšo la gore ya leba go sha bophelo thonofatša dipelo ka moka go sha ka tše di tlogile magaeng di tla fa gore wena o tlo kgone bola le tsona modimo wa ka ke a dumela a se go kgona le botlhale ba motho modimo wa ka re dumela ke moya wa o re tsamaišang gobane o le maikemišitšo go šiaka o na le tlholego le ka phuthego morena ga matle tlhe re a gopela jwa re sa le ba ba leng fa modana ba ba rapela mo lefelo le re thuse papa re kgone go ba ka fase ga moya wa gago re be ka fasa le jula go papa thusa dipelo tša rena papa se ke tša tswafa o dumela tloša moya wa go tswafa modimo wa ka tloša moya wa go imelwa tloša moya wa boroko modimo le bakgoši re fe go phafa ka metlha ka lentšu la gago kgoši yaka go thoma malapeng papa batswadi ba tšee maikarabelo bana ba tšee maikarabelo kgoši ya bophelo ra matle re eme re le bakgetho ba re le dietša mo nako ya bophelo ga rena papa re tsebe re nako e re beetse gona kgoši yaka go swantse gore re be eng morena le go ka tla dilo mang ka ra maphelo a rena kgoši yaka re tsebe gore kgoši yaka nako e nngwe le nngwe papa o lebeletse kgoši yaka re tsebe se swantse re se dire morena gobane o beetse papa bana ba gore go ne le tsele swantse tsamaya ka rana re dumela ra kgopela jwa papa sa tlo tsamaya fa tsamaya le rena o ye le rena magaeng a borena kgoši ya bophelo tlhonofatša dilo ka moka kgoši yaka o tlhonofatša le service tša rena sa tlo ba le tsona fa ka di-easter gore dire ka motho ka botho ya ga kgoši yaka bolela le pelo engwe le ngwe modimo a ka re magaeng papa re lebelele maphelo a rena ka lentšu la gago ga matlotlo tloša moya wa thapelo tloša moya wa maboka a rapelo tša rena modimo wa ka tloša moya wa tshokologo papa le moya go ba honest mo dipelong tša rena ra kgopela jalo papa re thuse se ka ra ba ba go kgatlha batho re kgatlhe wena re go nyaka re go kgwetse o le gona gobane ke se lentšu la go le sebole re a kgopela jalo papa sa tlo tsamaya le rena o re dire ka botho lebitso le le maatla la morena le phuswana kreste jesu re kgopela ebile re rapela amen